Hello Sobite, welcome back to Eimi Thusim. Tuni hin amasa inangazingo. Vannoi Khanglui Galhang misom ho Thusim. Apan bana ihin ngai kom ki diwa hize. Abula pat atai na cham in ngai thadin tim na kai ni. Tumakai. Vannoi li sit adea masang Khanglui hin. Ahat pa atnei pa khang chu ana hin. Hize chun galhak le galhang a hilu le mi hang sang ho chu. Amin thang pen alin pen han pen le atnei pen chu ana hibin. Iti chun Vannoi ka mo chu ana po uban chamin khunungin chung agaman mu amho zalin ahan in athanegin migin le za khat chu a hijing ve a hin abang chu apupa kanga ha na tu khanga ima hilo zong da ke lo hi alang khana tu khangin bang gal hat se zong a thing zo ta pon ti a thema lungthim thu ta zong angai chale in chule gal bol dan zong nasata in aki khelin gal mun cha hoi ta le nasata ta aki mang chagamin Ichi ho akun ki vendo na dingin azat za le anaste che sim do dingin Vannoi gam ho hi akite thoki de hi alang khat ki na Khanglui lai Galhang ho Thusim hi not thap the hilo malam future adinga ki him na thei ta hi zin tunin masanga Khanglui lai Galhang som ho kahin la khomin amo Thusim chu ban banet na ngai khom ki te akhat na Ashoka the Great Indian kamsunga Galhang le leng an min thang loi Vannoi in Ashoka the Great ti an het pau hi 304 BCE kuma ana pengin 268 BCE kuma kunchun Mauryan lengam chu athi ge 232 BCE kum ge chu an pon hi ichi Ashoka in alengam pu na analet dan chu Indian subcontinent pumpi an hop ba na tuni khwa Afghanistan le tuni khwa Bangladesh zon khu an hop thai na hi alang khat ki na ichi ama Thusim hi Buddhist lekha bu pha pia Sanskrit pau Pali pau Tibetan pau Chinese pau Burmese pau Khmer pau Sinhala pau Thai pau Lao pau le Cantonese pau wa nekisun so ke ni chule Ashoka hin 261 BCE kumchun sipai asang za le gal sai pi hing se nin akipuin chamhlata ki pu le lengam hausata Kalinga kiti tua Odisha la North Andhra Pradesh chu agabulu in galzona sangta hin nevin lengam hin to kan aleng vai pu nagam ahin ke lin hi ichi Kalinga gal hi Indian history adinga gal na sapen le gimnei pen khanina omin ichi gala mithi tamdan chu mihim le sa ki komin sang chakhat zen athina to in mihim le sa ki komin sang chakhat som nga zen ana chamgamun chule report nang khana ki mudanin ichigala ki sukhami hi sang zanil somwa be hidingin aseve hi ga heading khat chu Ashoka hi budi so good ni hin missionary adin Greece le Sri Lanka ki sangain ni na solen hi ain khonungin ata asadam mona zain Ashoka chu 232 BC kumchun Pataliputra kiti tu apatna akhun ahin khona beita na hi mi ho seidanin ama thilo ki ko ni hin ata asahi ni saki le jan saki zen ana konge tin seibe na hi konunga agal han ana satdam le alengam le je le LOUPI zein Ashoka the Great tin Vannoi ana he na hi chule ama dam laya anasa Ashokan pillar kiti chu lumbini Nepal muthein aumin Mahabodhi temple mona Diamond Throne chu ama hedjing na dingin anaki sain chule Ashoka pillar giti KP ba kaili limsim thu chu India ten state emblem in anayun Ashok chakra chu India te flenga symbol khanin akimangin chule mundang dang le thildang apol hotam pi zu awmin hi anina Alexander the Great Alexander III of Macedonia giti Vannoi miten Alexander the Great tia in het paupi 20 hilo le 21 July 356 BC kuma anapingin kumsom ni alhin kum 336 BC gachun apa khelin lengin anathengon malai Greek lengam Macedon kiti chu anapona hi chule ama hin Western Asia Central Asia South Asia gampabeple Egypt change analonin anato pan kumsom tum alhin kumin Vannoi Thusim bua lengam polen penin anapangin hi chule Alexander the Great hi agal bol na chana zolol ahi lo le lo sap na kiti khat be zo an lo zein Vannoi Thusim bua sipai zalam kai na sa pen ahat pen a lo thing pen na pangzi na hi ga heading khat chu Alexander hi kumsom lagup alhin kumin Aristotle kiti miching mithim pan chi ina thim na sang ta pi an hilin a hile Amazon hi chi chun
aha na hansan ki hilobin alung timjong athu in chingjong a chingin thimjong a thimin 336 kuma kum 323 BC kum ki ka sung chun Persian lengam ana to pan hicha kon chun continent thumjen na lo in lengwai na pon hichi hol a galbol ga head tape bek chu Battle of Granicus River Battle of Isis Battle of Gaugamela ki thi ho hishin chubana achimenate lengam vaipo Darius prison Khalid Nazovin to the Indian lang hin zonin leng poras tu chun Battle of Hydaspes chun aniki sat kidhanin amat nazo kinin iti chun Alexander hin history record na kimodung zuin gal som langa lang pi an sanin abonin amat nazo so kein a hin wang sit tain tarik som a hilo le som lakat June 323 BC kumachun Babylon kamsunga Nebuchadnezzar tu leng in pisu kum som thumlan ni alhinin a hin khona beitan hi ama thi dan hi azad zadin asayun abang chun thokangin ape akol malaria veya thidanin asayun alang khana abang ka chun sei kitle ama hi athi masang ni som na di masang jep chun Alexander hin aloi pa larissa akol medios kitipato zana kol jingkhuwa gia zu don huna hile kosi pi aveido in janjolo hille pauzolo hilin ahin khona be tin chong asei kingun adang khat kitchun Diodorus kitipan Alexander hin Heracles leng pa choi sang nadin hallo zu chu khondim ser khat anadona kon anadammon anachitai tin asei kinin ahin la Plutus in hijitu hi thuzo udanin asei na hi ahin kidang ta khat chu hile Alexanderin athi masangin Amazon le apang Dr. Hon athi kong apo odiu chule athan khu hilo le athi khu mun chan chu thilman tam le LOUPI a azeptiu athi konga kona chu a khut go keu chu a ki khai tha sa diu bit la sein ni bang chun ana bolon hi ichia Alexanderin avet sa lom chu hile I madang hilobin Dr. hilo le lothim pen hon athi kong apo chu lothim pen hon thina chunga tha anei lo ta no avet sein abana athi khu ge song man tam le thilman lu a ajem hoisa chu hi kitle mihim ten athi ni le anne ego sana song man tam izat nei zong le aki po thei lo da no a hil le thi nung ting apal la om lo tan avet sa na hi kirin a chaina thi ko nga kun a khut a do do sa chu hi le sagu chu a hi lo le khut gu ki wa mihim te ahung pin baga thi ni dani ting le sagu ki hi lo le khut gu ki wa ikile ki biu chu an vet sa na a hi kirin hi athumna Huamulan Malay Chinese te THUSIM'A ki modung zuyin 4 akon 6th century AD khanglaya northern le southern lengwai po khanglai chun Huamulan kiti nungal khathin posal bangin akasimin apa khela sipa ega pangin gala hin sanin a hin zobin inlanga hun kile THUSIM chu anomen hi ichi scholar pebemin sim thu THUSIM hidin na sayul ahin pabepin ba ata hi tin jong asai ki deben hi ichi THUSIM dan chu reno remains of the sui and tanga ki modung zuin mulan te hi western turkey khaganet kiti hesana khan kiti pa lengwai po na ana cheng hi bin khan in tang dynasty to ki kala china pumpi to pade a hin go to thanin kamsunga in sona sipai pangding mi kha che hin holun hile mulan pa huwa hu dingin ha sala in hi aji chu amala te ta chanu ni le chapa naw sen anei kit atha khielding om ta pon hi ichun achanu alinu mulan chu apa khielding in achi 18 akimun alang khana ballad of mulana ki modung zuin mulan chu apanu le pamang pha thon pa khielin akon da in eastern markena sakol hoita khara ki choin western markena sakol chung to na le achut na ki cho pa in sakol kam dal khaw western markena aki cho pa kin sakol zet na northern markena aki cho pa in galsa dingin molvom black mountain lang ana zonin galsa din na kon da in gal ahung ki sa taben hile ama gal han husam chun gal chu ahin jowun gal mi te lam kai pa chu ahin thanon ahung ki le ben hile mulan chu promotion pe ding le sumasang za pe dingin leng pa chun ahin gong hile ama wa ana nom lobin in lang zo ahung ki le danin le se ben hi chule mulan chu pusal sima anaki sim jin nume hi lam chu koima ana helovin konunga in ahung ki le langa bo ahin he do pe dan bin THUSIM'A no men hi
chule tu khangin Mulan Galhang le ana sathusim hi drama film lekha pul azal zan na ki sudain la zong na sim khumone hi alina King Leonidas kiti 54 BC ana pengpa masang khanglui lai Greek city state sunga Sparta kiti ho chunga lengbai popa hi Leonidas hi 489 BC kuma konchun aso pepa leng Leotychides tuto athikum 480 BC change lengbai hin pokhom hunin hi ichi athikum 480 BC kuma hin ani channa Greco-Persian galchu anomin Leonidas lamkainan Greek sipaiten hangsantain Battle of Thermopylae achun Persian sipaite chu anadovun anasatun ahin wangse tain athum veichanna akikalna achaini khochun galkipat chomlobin Leonidas le Spartan mizathum tachun galmetel anathat zo helun hi iji chun Greek ten galchu analelun ahin hi Leonidas le Spartan sipai mizathum hothi chana hangsanta le nasata patnala zeun Greek ten hichikumma machum Persian sipai hochu gamsunga analut sa lovin anadal do tho hi hichi Battle of Thermopylae achun Spartan sipai mizathum le Greek sipai tampi akoma sang sagi zenchu leng Leonidas lamkainan anapang ubin Georges lamkaina Persian sipai sang zakhat le somi le sang zathum hochu aniki sat pibin hiti chun ni sungchun nasatain aniki satun ahin anithumnin Greek langa kona mizu do Ephialtes kitipan molchung langa lampi kisel gu umdan Persian te koma tugu anaseipi is in Greek sipai hochu agal metebin ana kimbel tawin ichun Leonidas inchong asipai te chu azama do din tupi enein Spartan mizathum se le Greek sipai hangsan pabe bochu sa in Tichan gain Persian te chu na salun abon an molemun Persian sipai ten kalchu anazolo tawen hi ahin itia Leonidas le Spartan mizathum hansan le nasaddan chu onunga Greek te din kihilna le kitil khona anayun Persian te chu ananodo thon hi Eimi Thusim hi 2006 kumachun 310 Hollywood 10 movies in ahin sem da ovin that din ahin so do ben hi anga channa Genghis Khan hi lo le Genghis Khan ti azong ke pa hi Mongol lengam hinsim do pa hin bana Khan masapena her khat chuan hi ama hin China le Central Asia sunga gamlin ta na to pan vai ana homin hi Genghis Khan hi masanga aminta chu temujin kin anaki hen kum sang khat le zakhat le som nga le kum sang khat le zakhat le som gu le seki kum ki ka sunga yugi sei ki ti pa chapa alin pen na pegin kum git athina apan ahin thi san khum jing le a tribe chan khom pi khon ahin nung sunun ahin da tha ta ben hi ichun aman chong in sung ki vai pu ki tup lo je le gen the ha sa jain a so pi o te khat chu ahin thanin aman in sung chu ahin pon hi le ni pabemen ama chu ahin zuyun lam kai khat ta bongin ahung umin hichi ache naugam sunga lam kai ni zamukha le togul to chun ahung ki job manun ji hin nen hi le azinu borte chu mi palo hon ahung gu mong pi ta ben hi e chun aman chung alam ka eke job mat pi te ni to chun ai kit pon aga hu dovin ahin pha chi so lovin lam kai zamukha to aka hon ahung boisin ahung ki gal hunin chuzovin togul to zon ahung ki do ki hunin a chainan gal chu aman ani ni in ahin chobin amazon mongolia gam chu ahin potan hi ichun 1206 kumin temujin chu Genghis Khan tin amin zo ahin ki helin hichikum mama chun Asia gam sung tampi ahin lon ahin to phain ichi achun China gama Western Jia leng gam chu 1209 kumin aloin 1211 kumin kumli zen lunin jin leng gam chu gal anabol kumin analoki nin 1218 kumin Huarats men leng gam agalo kum kinin hizuvin Eastern Europe gam chu galhin bol kumin ahin to kum kinin sang khat la zani le somni le segi kumin Western Jia Empire dona campaign a bolman ahin kho na beita na hi alang khana Genghis Khan chong hi Alexander dongin athi dan hi zat chom che in a sevin hi abangin sakola kun kitang sa thidanin a sevin
abang chun pa asada mon le nat le sat ji a thidanin asevin ahin atam zon bang ban chunga aleng to danin asevin hi alangkana Genghis Khan hi Galhang pa mi hang sang le galbol thing ta khat hi na ban chamin Vannoi le si na numei tam pi to ana lup khom chin tuni hin Vannoi bhim kho hi mi zani la khat be hi ama sung le chila ana zau te zin hi a gupna Joan of Arc Joan of Arc hi France a kon patron saint khat ana hi na ban chamin numei Galhang san ta khat cha hi ama hi 1412 kuma Domremy Duchy of Burgundy France de lengama kun peng hin 1428 kuma chu ama hin Charles 7 koma aki puidingin nge na ananein chuzovin John hin English de akon France de hudo dinga Michael Van Til meeting Margaret le meeting Catherine de Hon vizona ahin ke thopi uwa ahin he sa danu asein hi hizo chun 1429 kuma Joan of Arc lam kainan friendship hoch gal na kolon sek of Orleans monachun gal zone an nevin ichize chun Charlie 7 zong leng an hidoin nume hi wangin gal hang sampa an hizein France den 100 years war chun ama han san zalin gal na zovun Charlie 7 zong leng an hidoin a hin wang sit tein Burgundian hon anamanun English de kona anapidoon pro-English Charles ko na chun athu na kitanin a theme mo in ana umin May 30, 1431 kuma kumsom na ku ahlinin May halin na naumin ahin kho na may tanahi ama tizavin France di talo Vannoi na may tampin kitil kho na anayun 1920 kumchun meeting hina siyan title chu anapibinahi asagi na Oda Nobunaga hi 23 June sangkat le zangala somthum na likuma Nagoya Ovari Japan kama na pigin chule ama hin Japan te ki pumkat sa mithum la khadet na pangin chule Demon Daimyo le Demon King of the 617 song na ken hi Oda hin 1560 komin Imavaga Yoshimoto sipai sangza chu mithom cha hi wangun Battle of Okihazama achun anazo uvin abanin 1571 komin Mongol gu bol ho chunga campaign na sata na bolin gal aniki sat kinun mi them khat hambo anasu ucham Japan kam an hot lingin 1575 komin Battle of Nagashino anom kinin hichi achun Nobunaga chun lungtim thu tain metal choi sipai ho chu line in aban banin aki kol sa in ama sa pena line ading sipai ho chum thalakap sa in achang thun kauvin aban anina line ading ho chu akap sa kinin iti chun aban banin aki tha asale me pum changkhat se ki kap the hi wagen anasa in takil da phung sipai ho chu anazo kin hi a hi le di chun phana hungchen 1570 to 1580 ke ka in isiyama Honganji gal anom kinin hichi chun iku iki kiti Buddhist thingnoi gup hoto Nobunaga sipai ho chu aniki sat kin Nobunaga in gal na zo kin hi a hi le di chun 1573 komin Siege of Ichizodani le Odani Castle anom kinin hichi chun Nobunaga in azai le asakura phung sipai ho chu anazo kin hi ga heading khatsu Nobunaga hin 1543 kuma amasa pena dinga zangbo metal Japan angki sim do ho chu amanjil akapji chule galbol tekti za chomchum anapo do ji chule supply ball na di lampi ho ana sima kiven na ding in ho ana sa zia agalbol ho hi analo thingching hi a hin wang sit te in 1582 kumin Nobunaga zong anuya general khanin anazu udo in ama lema ki thatin hunamin anano in aniki tha sa tan hi iji chun Japan mi te gop khom ding anati chu anazo tapon ato oban chu ama nung top Toyotomi Hideyoshi le Tokugawa Ieyasu in anasu pulit hunin anazo hunin Japan te chu khanin anakom khom tho tho hunin hi again na George Washington United States hintung dole President masapena hungpang George Washington hi February 22, 1732 kuma anapingin hi tusim kanachum George Washington hin aneu lain hi chaneu khat hi kipa thilpe in anasangin amansong agijip na len hi le
apa hin piling hobin George su hin hobin na hei cha chu pate chan mang cham ima su se the hi ati pe na hi chun aman jong mei a ti ding thinga ga tan na lamin apan ai ta cherry thing phung chu aga tan khatan ni la in apan amun alung hang the sing na hi chun apan jong George cherry pung khu pui pu ham tin adong na hi le George jong ki phalam te in hepa ka zo ka sei thei pui ke phu ru hi tin na don bolen hi chun George jong akun cha khin hepa nei hil na banga kaman lo je hi nei ngai damin atin ipita banggot na apan ape ding hamtin kitsa na nga ta na hile apan jong George lengko jo thamin nei hin ven chapa ati na hile hi chun George sin jong apa chu aven hile age lo lambe in George pa jong mai thai selin itin hin che chapa na kita na hi ka it pen cherry pusangin jong atopi joy hi ji chun kita jingin tin anatil khoven hile George sin jong apa na hil na chu anamil lovin ana ching zingetin thuzim kana chun akimo na hi chun phana hongchen 1775 kumin Washington jong Continental Army a commander hong hi British lengkam donan galhin sarwen hile hichi gala chun ama lam kaina gal na zovin chule athusim khana kimudung zuin America ten cham dal na British te to aneki sa to lion America sipai captain kanin asipai te chu thingtum aput sa ine hile sakol chunga to karhin na sipai te chu alal wale gaput hun ahung tin hile aman jong ke captain ka hi ne het lo hom tin a hin don bunin hi ejun sakol chunga to pa chu ahung komin asipai ho chu agaput hun izo chun captain pa ko ma tu kal na sipai ten ha asat na anei te ngule na commander pa ko ma nation head sa win lang report hung bol chivin ke man na hung ki thopi kinna bingetin ada thakta na hi icha mikin yosa commander pa chu koi madang hilowin General Washington chu an hi a hile hiti chun 1775 to 1776 kumin Washington command noya Continental sipai hon Boston chu an to paun British sipai ho chu March 1776 kum chun anano ton 1776 kum chun George Washington lam kaina Continental sipai hon Battle of Long Island gal chu anasanon ahin lo sapon ahin asipai hing do si tu chun Manhattan lang ana zonon na su chapin ahin hichi kumma December 26 1776 chun Washington le asipai ten deliver badung apal so uvin Hessian force chu abuluun anagal zovun akum get January 3 1777 kumin Princeton muna Washington le asipai ten British also anazo kinon ahin wang silum tain September 11 le October 4 1777 kumchun Continental sipai ho chu British ten Battle of Brandywine le Battle of Germantown chun anazovun ahin October 19 1781 kumchun Battle of Yorktown chu a China din naumin iche chun America le French sipai ho chu aniki tho homun British sipai ho chu anazovun British General Cornwallis sipai ho chu aniki pedoon galzona chu anomen iti chun Washington hin a galzona sanga alo sapna zo anatam bangin lung thalo le lung new lovin jingthei ta in pathin songin galna san en hile konungin America te chamthna ain sa doin tuni ken acham thlawin a ha jingwin alang khana George Washington jong nam pipa in head nei hi chule ama hi pathina kinga ya pathina kisunga galhang santa le miching mithim ta khana na hin abol ato zo si hi pathin zal hi tin na sen hi itia pathina kisunga mikiniaw sa hi zen United States of American President Masapen ahong hi in Ashin wang sit in December 14 1799 kumin damo basic zen na mo lemin amawa USA zong Washington zawlam ahin tungdo President Lee ho pathina akinga iwa akisuwa akibulpu zeun tungkin Vannoi gamjung si chunga superpower country na sa penin amjing wen hi chule hichi America te pathina akinga idanu apot naga akimothei khat chu hile amo matohu in God we trust akitin hi akona Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte hi lo le khonunga Napoleon khatti azong kepa hi 15 August 1769 kuma France gama na ping hin ama hi France te galam kai pi pu hi na banjoba statesman khat zong ai kinin chule galhang san ta khat an hi je in France te dinga gal abol na zo sia allo sapna anam bese pun hi aban le ama hin French Revolutionary War 1792 to 1802, Egyptian Campaign 1798 to 1801, War of Second Coalition 1799 to 1802, Anazavin, Britain, Italy, Egypt, Spain, Russia again, Gal Napoleon, Gamnato Pan, Ahin, Battle of Waterloo Atsun, Analosamin, Saint Helena Gam, Longwood Munatsun, Anagalzamin, Ichimunatsun, stomach cancers in May 6, 1821 kunsum ahin khona beita nahi chule Napoleon kineu sa tom ngaile galhan sanje in anuya asipai anu zui ho zung akineu son atom ngai thei le nahi atusim kana ki modung zuin France lengpa Napoleon sipai ten galhin zo phanun lengpa koma thulut dingin sakola to sipai khatsu ahung thaile agal mi hon ahin kap kovin inla aman akikap khana lai chu ahin gisimin lengpa koma ahung thai lutin agal zo dan chu report ahung poden hile ichun Napoleonin jong nekisu kha hamtin adongin hile sipai panjong lunglen tain kakisu kha poi lengpa tin ahin asei zavin sakola konen ahung kitang thana thipai tai hiti a tho hat le kita ta France golthang hozalin Napoleonin Europe gam tamzo galin anazovin European map ana hello en hi adang khat kinachun lengpa Napoleon Russia te sa dinga achi chun vadung khat apal te divin aumin ichun asipai te akipedovin vadunga akigolun achungwa sipai da ho zo si chu akizom agal kai so ta ben hi ichun Napoleon chong tuila akigol asipai ho chu undo ta bin tin tupi na ahin ne ne hile khat cha cha ta po ben hi ichun aman chong iti hamti a khole bu bang badung tui dap chun anumat kangam da no ahi dan chu amuda in ichun Vannoi mihang san pen Napoleon chu akap tai ita bunga tho khat na nei France gol thang ho se in Napoleon in Europe gam tam zo chu ana chon lut thazok in hi asomna Rani Lakshmibai Indian gam sunga numeitel a galhang san loya na ki he jahansi te lengnu Manikarnika tambe hilole Rani Lakshmibai hi apin kumchat hi aneki hepon ahin gincha dolin 1827 to 30 hilole 1835 for heading in tasan hi amanu hi Varanasi akon Marathi insunga hungpeng hin Jhansi te lengpa Gangadhar Rao to hungke chega lengnu hungpa hi ahin bangsit te in cha khana nei hunchu ahung titan ichizovin Damodar Rao kiti asopi pa cha pa zo chu ahin ke la khonin ama nong thop dingin ahin ke wa khunle British East Indianin mi cha ama khel dinga ki wa chu anphal pi lovin alenga mu zo chu la pi ding anapong ta ben hile lengpa thi zovin lengnu Lakshmibai inso kalengam jahansi hi British te ka pi do lo hilding hitin British te chu anadovin aniki galo India te champlat gal san masapen le nume hangsan khanin napangin hi ichun tantia top to ahung ki khot jopin Gavalar fort chu analo khunin ahin wangsit te in agal san munin June 1858 kumchum galmuna anathita nahi ichia ama han sandan chu British commander Hugh Ross in asaina galam kai hola kichat pen lagi pen chule hangsan pen hitin na sen hi tu China ahi le chikal hang som hola hi pusal sigila na may thumahin ui pen hi hangsan pen na sa em Alexander the Great hi gal kiti zolal nei lo hilahin Ashoka the Great hila Indian gal hangla adinga anas pen khat ti chu nahi kit na bana gam to phalen pen loi khat zo hi kinin abana King Leonidas hila agal handan chu Spartan mizathum to galmi sang zathum jen ki sa pia in khogia thi pizing khat ai kin Genghis Khan zo gal hangsan pa khat ai kinin oda zo gal hangsan hi na bana zolan nei bes lo le Japan te hin kom pa hi kinin Washington zo pathina ki su hi na bana gal hangsan khat ana hi zin tu ne ken USA te chu oima pa zo bu hila
Vannoi putte hi kidovin alangkhana Napoleon zong galam kai hangsan ta le nasata an hizin koimat na zo pun tuni gen France THUSIM'A sumin thailo kanin apang zingin abana numeitum mulan zong numei hi wanga apa ta khelin sipai apangin gal azovin ahong kilen Joan of Arc zong numei ti di hilovin gal hangsan ta in asanin koimat azo kitpon achaina nampi adin halin anaumin achainan Rani Lakshmibai zong alengam hunan numei hi zingbangin hangsan ta in gal asanin British te chu anadobin ahin kugi ena chan loki ni hi ahi le nangin koi pen ta hi nangai sang penam komena nangai sang bang to hin sun tha tan alo so bete hi chan hin THUSIM'A ki chai tan aban kit lang le leisit gal len te ni a gal ha ho THUSIM jong in se di wahin izi chun ananga zingutin alangkhana tu chung THUSIM hi English a kona kahin la khoma kahin le do ahin izi chun hi chi THUSIM'A le khil bol khil anom kha le anakia theme to utin aban ting le Fomi THUSIM series so aban bana ihingai komkit u hizin like share the subscribe bol comment na nga zingte Like, share, and subscribe.